بسم الله الرحمن الرحیم و صلاة و السلام على رسول الله. قصه حضرت سلیمان. حضرت سلیمان پیغمبره که بناو و بدنگ بو. خده علم و حکمت داویه. حکمداری امروان جد دستوی دبو لسر حقیه و لگور رضا خده ریوه برید کر. جظالم و استمکارن را تند و دجوار، جزعیف و قنجارن جزیده برحم بو. شیطان و جن جی جيت ترسيان ونكار ونجبن أمري دركبن بإذن خودي أو وارتيشا خواه سواري هواي دبون ودفريان زمان الطير وچيوي كان جي دزانبو زعف معجزين كو خودي دابيه جبو پیشوچونا تكنولوجيه جيبو بنگاه و اساس دو قرآنا پیروز ده قصه اویا گلک خوش و واتدار و صادر باستبه بيگومان ما علم داوود و سليمان هر دوان گوت حمد الله ربه کو فضل و کرم آویا جمره جزحف عبدین وی مؤمن زیده تره خوده پیغمبری و ریوبری دا سلیمان پیغمبر و یخز چونا باوی داود پیغمبر وقت وظیفه پیغمبری ورگرد جمروان را گوت گلی مروان خوده زمان تیرا فیر من کریه و جهر تشتی دائمه اف کرم خوده اجبومه ارتش سلیمان پیغمبر جنس جن و طیران پیک دهات هموش طرف سلیمان پیغمبر بنظامی دهاتن سوکرن وقت او ارتش آوید گیشت نوالا مورستان که موریک بانگ لحوالی خو کر و جوان را گوت گلی گیرکان بکوین جیه خواه قنا سلیمان و لشکرین وی بی حمدی و نپلخینن سلیمان پیغمبر دنگ مورستان که سح کر جبر گوتنین و تبسم کر و پشتی گوت رب من جبر نعمت و قنجین تدای من و دی و باوی من درفت عمل قنج که تجی راضی بی بده من رحمت اخوال من بکه و من بخج عبدین خوین قنج روژه که سلیمان پیغمبر و لشکرین خواه به هفرد چون سفره حضرت سلیمان سکنی و بالا خدا طیران لین ارد که حدود خویا ناکه جلشکرین خورا گوت دان کل کدریه چما جبر چاوان هندابیه کو او به سبب رویا به ازی جزایی که دجوار بدمه آنجیوی شرجه بکم هنک سکنین لی میزه کرن کو حد حاد چو حضور سلیمان پیغمبر و جیره گوت از تشتی کو تپین نزانی دزانم من جوالات سبه خبرانیه قرال سبه جنکه هر تشتی ده دستی ویده خودیه تخته که مزنه من وی و قوم وی دید که دفج الله بردانه و روژه وک اله دبینن و جیر پرستیشید کن شیطان تشتید کن جوان را خوش نیشان ده و دخملینه او ناین سر ریا حقیه شیطان وصا کریه کش خوده را ناچن سجده او خدای کل عرض و آسیمانان تشتی وشارتی درتخه و تشتی هون اشکره دکن و دوشیرن پید زانه پشتی آخافتنا حد سلیمان پیغمبر جیره گوت املی بنیرن کاتو راست بیجی آنجی دارواند کی که هر وی مکتوبا من بره و باوجه باوان پشتی خوبده آله کی و بنیره که ده چوا قرار بدن حد چوا جیره هات فرمان کرن و ساکر قراله سبه بلقز مکتوب خواند پشتی بانگ لگره قومی خو کر و جوان را گوت گلی میران شترف سلیمان مکتوبه که گلک گرنگ و برومت جمراحات کشاندن بسم الله الرحمن الرحیم دست پید که و وصا دوامت که لبر من رانبن و تسلیم من ببن از بیه و تجار قرار نادم که هندوی کاری من ده دبیجن چه گرین ولات سبه گوتن فرماندارمه ام بهیزن و میرخاز شر دجوارن ام دکارن لبر خوبدن لیدی ساجی تو چوا قرار بدی ام آمادنه قرال عصبه بلقز گوت دما ملوک بکوین باجاره کی فسادی درتخن هر تشتی تارو مارتکن و یه برومت و بشرف رزیل و رسوات کن اره یه داگرکر بوی آوایت کن ازی خلاتک اش قرال سلیمان ری بکم پشتی امیلی بنیرن کای چوا برسف بده وقت قاستین بلقیس به هدیه و بخشیشان هاتن با سلیمان پیغمبر
Hazreti Süleyman hêrs bû û got: Xwelîl serê we, hûn bi peroan û bi malê dinê min qayîl bikin. Yê Xwedayê min daye min ji yê we qat qat çêtir e. Hûn jî tên bi hediyê xwe şad bin. Vegerin welatê xwe û ji wan re bibêjin ku hûn teslîm nebin, dê Süleyman pêxember bi artêşeka wisa were ku hûn tu carî nikarin li hemberê vê artêşê li ber xwe bidin û hûnê bi rezîlî ji welatê xwe werin derxistin. Piştî bersiva Süleyman pêxember Belqis fêm kir ku çare jê re nemaye. Dîsa bang li wezîr û giregiran kir. Bi wan re şewirî piştî biryara radestiyê kir. Qarar dan ku herin bal Süleyman pêxember û teslîm bin. Wextê ketine rê, Hazreti Süleyman ji meclîsa xwe re got: Gelî mîran, hê Belqis negîştiye vir, kî ji we dikare textê wê li vir amade bike? Îfrîtekî ji cinan got: Bi izna Xwedê hê tu ji ciyê xwe ranebî, ez dikarim textê wê bînim. Ez ji bo vê karê bihêz û emînim. Piştî gotinên cin, alimekî ehlê kitêb got: Di cî de di navbera çavvekirin û girtinê de ez dikarim textê Belqis bînim. Piştî vê gotinê ehlê kitêb, Süleyman pêxember bi mucîze textê Belqis li ba xwe dît û got: Ev lutf û kerema Xwedê ye ji bo min. Min îmtîhan dike ka ez ê jê re şikir bikim an jî nankorî bikim. Kê şikir bike ji bo xwe şikir dike. Yê nankorî jî bike tu zerar nade Xwedê. Tenê li nefsa xwe zilim dike. Lewra Xwedê ne hewceyê şikirê ye û ew xenî û kerîm e. Dewlemend û Xwediyê lutf û kerem e. Paşî Süleyman pêxember ferman kir ku textê Belqis hinek bigorînin qena nas neke û jê re bibe sürprîz. Dema Qirala Sebeyê çû huzûra Süleyman pêxember. Çavên wî çû ser text. Lê nêrd ku pir dişibe textê wî. Di dilê xwe de got: Vêga ev ne textê min be? Ku yên be çawa hatiye vir? Piştî jê re hate gotin: Gelo ev ne textê te ye? Belqis: Qey ew bi xwe ye. Ji xwe di pêşî de ji min re elim hatibû, em bibûn misilman. Ji xwe îbadetê wan yê ne ji bo Xwedê wan ji rê derxistibû. Çavê wan kor kiribû. Ji ber vê yekê rêya heq nedîtibûn û bibûn kafir. Süleyman pêxember ji Belqis re got: Kerem bike were qesrê. Wextê Belqis kete hundir, dewa xwe hilda, jêkirî li pêşiya wî av heye. Lê ew ne av bû. Koşkeka ji billûr hatibû çêkirin, weka avê de hat xuyan. Belqis ji vê ecêbmayî ma û gelek eciband. Piştî tiştê bi çavên xwe dît, xeletî û qusûrên xwe fêm kir, bawerî bi Xwedê û bi Süleyman pêxember anî wisa de akir. Rabbê min, heta vêga min neheqî û zilim li nefsa xwe kiribû. Tu min bibexşîne. Ey Rabbê aleman, ji vêga pêve ez bi Süleyman pêxember re teslîmê emr û fermanên te me. Belê qîseya Süleyman pêxember bi kurtasî ev bû. Di bin vê qîseyê de gelek peyamên veşartî û eşkere hene. Herkes dikare li gor xwe jê pay û peyamên giring derxe û ji bo xwe bixe rêber û rê nîşandir. Rabbê me, ji bilî te, ti îlah tune. Hemû tişt di destê te de ye. Me ji şirkê û ji hemû gunehan biparêze. Amin. Amin. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Rabbena la tuâkhidna in nesînâ.